Тот renomovaný sajam Strednje Evropi spada do regionalnog sajmu za calu Sloveniju, Австрію, Хорватську і Maďarsku, poneže se nachodzi na hranici tih žemoh. Toho roku bude u znaku mladih u agrobiznisu, digitalizaciji, inovacijoh i umrežovanju u poljoprivredi. Ove godine će Toho roku naši mladi z agrobiznisu Dzenj pred otveranjem sajmu organizuju veliku međunarodnu konferenciju, na kotrej vežnju učast mladi z agrobiznisu z celoho šveta. Oni potim budu na svojih štandoh abo na rižnih konferencijoh, prepodavanjoh i prezentacijoh šitski dni dok tirva sajam. Mladi, ktori už prevžali farmi od svojih rodičov, budu na sajme vykladat svoj statok. Vykladačov bude okolo 1850, z 36 državov šveta, co za okolo 30 vecej jak v loni. Samostojne výstavy budú mať z Makedonija, Австрija, Хорватska, Maďarska, Indija i Poljska. Makedonija žem partner tohoročného sajmu i nahláška je výstavy bude na ekologijnih produktoh, eko vinoh i promociji makedonskog turizmu.